ukhonto awusekho useliphepha umuntu ngicela ukunichazela bafowethu ukuthi kwenzakaleni izolo ngoba nje lokhu niphethe into eningayazi ney'tshenti niyayazi and nami ngifundile bengiy'tshenti ngiyabazi abantu angibazi abantu angibazi futhi bengiy'tsheni ukuthi umkhonto yilona qembu elineqiniso ngikhuluma amanga alihlaza cela babelokhu nitshela kancane kancane ukuthi la bantu bakhula ngamanga balokhu bethi banoma how many million la ku-social media sujoyinile beqamba amanga bethi ababizwa bayayizela izolo la izolo emini kubanjwe omunye umuntu waselokishini obezovota kwa-23 akukhona elokishini waselokishini ebheka uZulu lowo muntu lowo ubebhaswe uBongi Mbokazi ongumholi we-ANC la kwa-23 ehlangene noNomsadube njengoba uNomsadube nje uze lashona ilangela engahambi kwaney'ngane zesikole futhi esingazazi ezakupha iqhamuka egqoke i-uniform ebeyiphethwe nguNomsadube esingazi ukuthi ubeyisaphi zavinjwa-ke bese kuthi kube nosisi nje hayi futhi awosisi amantombazane nje abemabili e-MK egqoke ey'fanayo emhlophe enye yayo le enibiza ngokuthi uNandi la ku-TikTok nabo aphume esekhishwa lapha phakathi eyogila imkhuba kwathiwa waphuma wasiwa wendawo and umkhonto vele ubugadla ngabantu ongesiba bendawo abaningi okuthe maqala kuhwalala banyamalala kwabonakala ukuthi kanti kwa-23 into ethi imkhonto into engekho nje leyo umthonselana ekhona awukho nje umkhonto lamavoti enwatholile ayiwo nje kuthe uma sekungo-7 kuzoshayo 8 udrayiva wemonto ye-MK wayongena esangweni lesikhungo wabanga umkhulu umsindo ecula iredo yabo sabuza-ke emaphoyiseni ukuthi kuyikhoni lokhu okwenzakalayo uma kusuka leso siqakaqaka abesisusa ngamabomu ezesisukela omunye ubaba wangapha emlalazi omdala ethi uzomshaya amaphoyisa amezokhuza lokho kanti wenzela ukuthi unyonyobiswe lo yamfana walapha elokishini ebheka uZulu ngenhlahla ethile naye sikwazile ukumkhipha into ebeyinhle eyenziwe inkatha ne-MK ne-ANC ne-EFF ukuma esangweni kugadwe umzila kungangeni umuntu ongeyena wendawo kodwa-ke noma ku-MK ubelokhu ekuzamile bese bangumsindo kakhulu bakhishwe ngaphakathi yabona-ke lokho kubambisana ikhona benguncoma noma-ke laba abanye bebenze ngazathi babambisene namanye amaqembu ukukhuza lento kanti biyibona abayenzayo ngifuna ukusho-ke la ukuthi umholi we-MK kubaqulusi region owakhuluma lapha sosayine i-code of conduct ethi bona njenge-MK bakhiwe phezu kwesisekelo senhlonipho futhi ababhulisha amanye amaqembu futhi abawawulishi abalisusa udlame abakolodelani kwakungamampunge hayi ngikusho kabi uma ngithi kwakungamampunge ingqole la kusiwa amampunge leyanto uhuphu nje kabhejane wayebholoza nje alihlaza amanga ngoba yibo ebebekhuzwa ngapha besukela yonke into ethi ngamaqembu lapha benzela ukuthi lamaqembu awabashaye khona ezodisqualifywa okhethweni ngenhlahla ethile-ke lamaqembu amabili okungamaqembu amakhulu la kwa-23 nasebaqolusini akhombisile ukufundisa iy'ngane ngibongele i-ANC ekwazi ukuba unumber 2 ngamavoti awu-600 nento lokho nje ukuthi angiwabongele ngiphinde ngibongele naye MK ukuthi isebenzile bayewutholile lo 500 nento isebenzile nje angangakhuluma isebenze kakhulu
akungakakhuluma bengithi ke mina bazoshaya senabe basebenzileke kodwa ukufanele kucacelana kufanele kukhulunywe angisekho egadleni abantu angithi phela mina ngimdala la kule politiki ngizobongela nje lamaqembu ngibongele ne-Labour Party ukuthola lo 1 wayo yenze kahle into enhle kakhulu leyo bebezowuthatha Jehova uphinde ngibongele ne-EFF ukuthi utholile lo 100 nento bebezowuthatha kuba bavotanga yabona nje umsebenzi omkhulu owenziwa ngamaqembu bese ngithembisa abantu bakwa 23 nje ngeviki elizayo kuzobe kwethulwa usonkontileka ukulungisa imigwaqo yonke ekwa 23 okuyikuthi indlovu isuke ingaqamba mangama ethi izokwenza izinto ngiyanibongela abahlali bakwa 23 nezakhamuzi zakhona lenze iqiniso nayivotela inkatha asikhulumi ke ngoNikodima ngoba uNikodima unyonyobe wazogcina ngabona akathi besimbona ngoba nabafundi bakaJesu bambona enyonyobela uJesu ebusuku nalona ke simbonile enyonyobela inkatha kodwa iqiniso lithi akaphumelelanga ke yena kulokho kunyonyoba kwakhe into engifuna ukuyisho la kini kusukela namhlanje ninabantu benkatha asiyeke imihogwane echitha imigqomo umsebenzi wayo khonkothe ngengathi kini iyakhonkotha vele inja imoto ehambayo izinja ziyayikhonkotha so thina njengosopolitiki siyazi ukuthi lento ebikhonkotha nje esazokhonkotha nje isazokhonkotha udu imihogwane nje ezimsebenzi yayo ehamba ifuna ukudla amaqanda eminye imizi yabantu idle namasimba chitha imigqomo siyayibuka ke thina ngoba bamemeze kwaze kwashizwe bememeza ukuthi abantu abangabavoteli abangayivoteli inkatha kodwa abantu benze iqiniso bayalazi iqiniso nanokuthi ke umuntu ufuna ayibongela isiqoqoqoqo ukuthi abantu abakusiqoqoqoqo iningi labo seliyalibona iqiniso ingakho bebuyela kwa-ANC laba suka khona siyayibonga kakhulu kulabo bantu isiqoqoqoqo senze kahle savula lesi siqoqoqoqo sa abantu bakwazi ukubona iqiniso bakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi bavotela u-ANC bayivotelela inkatha sibonga nje lokho ilokho nje ngizokusho ekseni angifuni ukukhuluma into eziningi ukubonga nje bese ngithi le ntombazana okuthiwa uNandi naleya lapho olundi enkonjeni mazi uQueen bani lo unobuso obuthe kuba bude ayiyeke lento ngoba lento ayenzayo akazi ukugana leyasisa ngiyamsiza mina ngithi ngimda akazi ukugana ayikekho umuntu ongaganwa yilo yamuntu okwazi ukukhanda ubugebengu ajika abanga umsindo aqamba mangahlala uyoqambela indoda isembhedeni athi ayikho loya muntu loya angeke bafowethu yabona besilokhu sibabaza ugodo no hayi ngeke ikhona into eleze esetshenziswa yilo baba yokuthi bonke abantu abangena kuyo kulesi qoqoqoqo sakhe amakhanda ashintshe la ntombazane siyazi thina lapho Lundi iseyinkatha yayi right yangena ngesiqoqoqo engeke isawutholmento bafowethu ngiyacela abazalwane nomama bomkhuleko bazama ukuyikhulekisa bafowethu ngiyabonga nje bengifuna ukwendlulisa lokho bese ngithi ubaba lo wentshebe akayeke ukuzehlisa isithunzi ngalendlela simkhonzile masimbuka ku TV ngathi ngabe ugcine khona papa ngiyabonga.